إذا هذه الصور التي كنا بانتظارها، هذه صور من هاتاي مشاهدينا، ونلاحظ بأن سكان هاتاي سارعوا للخروج من منازلهم على إثر هذه الهزة الأرضية التي قدرت إدارة الكوارث التركية قوتها ب 6.4، وأكدت بأن مركز هذا الزلزال هي منطقة دفني في هاتاي. هذه هي الصور الأولية التي تصلنا من هاتاي، وكنا نتابع خروج المتساكنين. نستمع للصوت الطبيعي ونعود بعد ذلك. Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Şu anda İskenderun'un yüksek bir kesiminden İskenderun'u genel görebiliyoruz. Çok şiddetliydi. En az 6 tahminim. Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Şu anda İskenderun'un yüksek bir kesiminden İskenderun'u genel görebiliyoruz. Çok şiddetliydi. En az 6 tahminim.